Dome renovation program of Mrs. Let Namdi Shiliu Gonmai Ramgajeng Baptist Church Tau hai mi tuang tau election sunimi tuang program kan ani tuang minister sunimi pastor Ramgajeng Baptist Church akon kamai rena he tuang program tuang minister sunni te tau hai mi tuang tau election sunimi tuang ku tang lo thế cái thon tôi đi thì nảy sẽ cái toa ni te tau hai minister ko na bam the ani khang ke nảy nai sẽ mai drama program tanpa nimi khang kamai tan pi sinimi the ani tuang zen mai pastor Ramgajeng Baptist Church mai rena he tuang program mai tau ta kai ni the tuma katau kana nun katong zen mai katong khwang riang lo itong program mai katam ning tau mai tong memorials mai tong sma tau hai ta kai to kumai kapeng ka jeng khang ba mai nun ho tang sa tang nun nun rồi ni trong channel của giáo nó ho kinh chậm lo bom mà tao hay xem gần thì mình thôi na cái thằng drama sini trong program này ta kai na ba mình thong thế mà theo hay minister program thế xin ka hon na bom thế kai ni na bom thế moderator re ta hay pan me program dong goi na kha ran dau na bom ka pau ka pai mai gai mi non ta ka tau kana goi ning tau mi tong ka loi ning tau mi tong ka tau khani ka tong ning tau mi tong memorial tau hai election sun na bom tong tau minister khao mi tong tau he lan pan mi khao cái này mi tong tan te silo na bom te goi na to kum mai ka pau ka pai tin zian mi non me ko mi tong memorials mi tong memories mi tong tan pat na bom kha cái này ye pau pai mai gai lu mi non pau ka pai tong pri gai mi non ta ning tau ka loi mi sun ta mi tong program Ramgajeng Baptist Church khao ta kai na bom mi tong thai zen mai pai su mai